Di napalabas, gapo iti tarigagay ni Dominic nga agibalas kadagiti tao anang ipalay kinkwana iti puris. Dita anapinget unay ti itutulong na ni Jorin. Tapno agsublimat lang ti sigod alangen-langen da ken ni Elisa. Ket ti awag kinkwana ni Crisilda, impakaamuna asaan a makadaray ti balasang iti kasangay na. Tamabuteng kanong aglangan iti trabaho na. Gapu iti dayta, tinarigagayan ni Dominic akasarita ni Elisa. Ket ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti parokong. Griselda. Dominic, itid kon ti cellphone ka ni Elisa. Kasarita mon. Sige nga Rod. Hello, Uncle Dominic? Hello, Elisa. Pinaidanon ko kininanang mo ti tarigagay ko at dumaray kayon to iti birthday. Kunam ka mat, mabuteng kang aglangan iti trabaho. Naungat ngamin ni Ma'am Chona, Uncle. Isa ang mabutang nga aglangan iti trabaho. Bayam, kasaritag to. Tapno palubusan na ka. Anya? Nubilang, kayat mo ka din, ti umay? Uwan, Uncle. Sige. Awagak to nga Rod. Katnoan niya ti pangadeng na. Ipakamok tuking ka. Iho, anya ka diti pampanunutem. Nagadayo ti turong dagita matam. Di na ibaga kanyak ni Mami, Dad. Nga imbaga kinkwana ni Shasha. Anya amat na ita. Kayat ka no ni Shasha. Nga agawting kami inton malpas ti graduation ko, Dad. Sa di numat ti pagautingan nyo? No saan nga iji Palawan? Ket iji ka no aklan, Dad. Makadayo kayo nga rodo kasta. Sa bagay, napipintas na kita pagpasyaran, iho. Saan na pa nakadesisyon, Dad? Tapay, Mat. Aglalo ko, saan kami pa'y nagkinaawatan kin Elisa? Wadang paayam nga rod ni Shasha. Amangan no agsakit mat tinakam na kin kaiho. Kayat ko pa'y nga isut agsakit tinakam na kanyak, Dad. Ngam ni Elisa. Talaga ka di sigurado ka ni ti marikrik nam para kin ni Elisa? Uwan, Dad. Kayat ko nga isut agbalin akaayan-ayat ko. Elisa, apay may kulkulang kamanan. Ha? Nana. Wano, gapo ka di iti awis kadata ni Dominic? Saan, Nanang? Anya nga rod? Panggap iti na ibaga kanyak ni Ma'am Chona iti opisina. Sakbe nagawid kami. Anya tinaibaga na? Kuna ka no ni Shasha kayat na agaw ting dakada jurin. Ton malpas ti graduation. Anya? Sa dino ka no? Ti pagpilpilyan ka no ni Shasha. Kat Palawan wenno iti aklan, Nanang. Anya? Naganda yumat gayam. Wan. Kat ni ka no Shasha amin ti makamoy ti magastos. Agraman ti tiket da iti aeroplano. Sa bali lang nga talaga ti baknang. Wan nga rot, Nanang. Ad-adang agbagay da jurin ken Shasha.
Ngam iti si ka anak. Anya, Daghalaang ti kayarigam. Lumaidasid ka ni Shasha. iti day nga impagayo nanang. Kaslaawanan apulos ti karbangan tayo anak panglaw nga agayat iti nabaknang. Talaga, anak. Ang diyo ka ti mapanunot nanang. Nga ti paggargarawan mo't lang dagiti babaknang kat iti daga. Tay kunatan. Nga ti daga kat kabatog ti langit. Hello, Dominic. Nakaawag ka ba? At ang aming kidawagan ka. Ah, Sabay lang kumatapat kam. sige, ibagam na niya data. No ka ba alak? Saan ka mapaay? Kitawag ko mga aglangan to ni Elisa iti trabaho na inton sumarunong aldaw. Ah, ne, aguray ka man, Dominic. Apaya si katimang ipakpakada ka ni Elisa. Asino ni Elisa ken ka? Kanapay nga ipakpakadam. Oh, apaya di mo sugbatan ti saludsod ko. At danto ko mga napati ko na ipapanan mi. Ah, Isong ipakadakin ka. aniya? Iso lang tinamnama ka makatulong kanya kay di papanan. Isong isurot ko. Yun ang, ado ti trabaho na di opisina iti day tangal daw, Dominic. Pangasim, patkam kumatikid daw ko. Ah, mas daawak lang. Sige, sige. Barang namalayan ti saam, ngayon puris ko idikan ka. Sige, mayatak. Agyaman na. Maragsa ka na. Tapalumpusam ni Elisa. Oh, sige, sige. Mas daawak lang amin no apay si kakit din te pang ipakpakada. Sige. Awan problema dita, Dominic. Elisa, umay kantayin tayo mangan na kay dasarin ni Lolom. Umuna kayo latan amapan nanang. Umay kakit din, tagigidam tayon. Sumaruno aktulatan nanang. Sige nga, Rod. Ngam di mo baybayagan ti umay, ah? Wan nanang. Ni Uncle Dominic matiungaw awag. Hello, Uncle Dominic? Good news, Elisa. Ha? Anya ti good news, Uncle? Mayatan tipos mo nga gabsin ka iti trabaho. Anya? Kasano anapaan nugot yo, Uncle? Imbaga nga danapatego na ipapananta. Kat pinat ka naman. Anya? Saan nga ti kasanga yo tin rason yo, Uncle? Saan? Tadyak kahit amamuan na ti panagrambak tayo, iti kasangay ko. Anya? Ang apay, Uncle? Kaya't ko apribado ti panagrambak tayo iti kasangay ko, Elisa. Iswada tayo lang kadananang mo, ti agsasamo. Sige, Uncle. Ang uray ka di sa anak tulatan niya agpakpakada kin ni Ma'am Chona? Oray sa anan, tanipakata kamutan kinkwana. Uwan. Sige, Uncle. Victor, mabalin ka di atulungan na? Ape ka di, Chon. Alukuyan ta kumati anak ta, mang pagusto iti awis kan kwanan ni Shasha. Anya? Diyak kaya't nga sakit tinakam ni Shasha kan ni Jurin. Iso akasaritam to kuma. Kinasarita kon. Kat, anya nga rod ti imbaganakan ka. Saan ka no pala nga makapanunot?
Tati pa nagturpos na ti pangpangruna na. Kasta. Ala. Awan mo't amo ko na parikot may panggapiti dito, Victor. Tando at mo't amang isagana iti bongga graduation party. Ala, bayam ta kasaritak tumanin. Saan ta ko ba sumardeng, Victor? Aging ga ama paanugot ta iti kayat ni Shasha. Nanang, imawag ka niya kita ni Uncle Dominic. Anya ti imbaga na. Nakasarita na kano ni Ma'am Chona. Panggap ti panaglangan konto iti trabaho. Kat, anya ka no ti kuna ni Chona. Imanugot ka nung agabsentak to, nanang. Kat, mayat man tayo manugot. Santo ka di nga umay iti kasangay ni Dominic? Saan apanggap iti kasangay tin rason ni Uncle Dominic? Anya nga rod? Imbaga na kano, nga danto na patag-apapanan mi iti dayjay nga aldaw. Anya? Ne, tapay nga inyulbod ni Dominic. At ipanagkasangay na tigapo na apaglanganan na kay ti trabahom. Gapot kayat na. Ada tayo lang ti kadwa na amang rambak iti birthday na, nanang. Anya? Hello, Uncle Dominic. Hello. Good news, Jorin. Awan ng problema, hindi pa nagsasango tayo kada Elisa. Agpaiso, Uncle. Juan, impasigurado ng kanya, umaydan to di kasangay ko. Agyaman na, Uncle. Nakasaysaya at kayo unay kanya. Maragsakan laki din ni Dad. Apaman ama amuan na. Ama kasang tumatla ang daan ti Criselda ken ni Elisa. Juan, tulungan ka makisarida ka dagi-dagi na. No makapaglingawag kayo. Agyaman na, Uncle. Criselda, anya dyan sang part mo, regalo? Wan tatang. Regalo a para ka ni Dominic iti panagkasangay nanto. Kaanon tun ayat ti kasangay na. Intun maminsan na bigat tatang. Sayang, saan kami ang makaumay? Adamat gamin delivery may. Ibungunan kay tulatan tatang. Ay, woman anak ka. Tapno maramanak mambait. Wan tatang. Di kay madanagan. Uray ta saan mo't naibot ni Dominic. O may tukadimat ni Elisa? Wantang. Wala ngam, adamot trabaho na. Impakadan ni Dominic tang. Kaya't kanumat ni Chona. Anya? Wen. Iswa kadwakto ni Elisa ang makipagrambak iti kasangay ni Dominic. Hello, Shasha. Wali ha. Kinasarita ko on. Nga mawan pa'y pangadang niya Jorin. Di ka madanagan iha. Dua kami kanangkal mo, Victor, makisarsarita kan kuana. Wan, saan kami asumardang? Aging ka ama paanugot may matlang. O sige iha. Bye-bye. Oo. Mami, asino di kinasarita yun? Ni Shasha, iho. Anya man ang timbagana. Sinalunsod na.
no nakapangadeng ka ni tiyaw awis na nga outing yo. Anya rutin sungbat yo, mami. Siyempre, imbaga ka saan ka pa'y nakapangadeng iho. Pakibagayon tulatan. Asa anak ang makapan, mami. Anya, paayam, ti awis ni Shasha? Amo yumot asa anak ang mahilig iti outing, mami. Iho, saan mo ko maadadaalan? Ti bundaway mo ka ni Shasha. Anya ti kayat yu asawan iti daytang imbagayo, mami. Di mo ka di amo nga amerisan? Di mo ka di maamiris dagiti garaw nga ipapakita ni Shasha ken ka, iho? Mami. Bueno, no di mo maamiris, siya ko ang timang ibaga. Nga anya, mami. Adda pa nagayat ni Shasha ken ka. Iso di ka ko magbali na bulsak, iho. Di ka magbali na bulsak ken tulang. Nabayagan nga amok dayta, mami. Taamok mo't abasaan dagiti garaw na. Apay nga ro, dadi mo pa'y laarman, wano pagdatunaan. Gaputaawan ti mariknak nga ayat kinkwana, mami. Anya, kunakmat nga iso ti kayat ko para ken ka. Lading itak. Ngam sa anak apadiktaran kada kayo. Panggap kin ayat, mami. Anya, sino nga ro ti kayat mo? Sino, ha? Mami. Ibagam no, Dad. Awan pa'y, mami. No awan pa'y. Siya kung tibang ibaga, asursurwa nga ayat ni Shasha. Panagkunakit saan ama isuro ti puso nga agayat, mami. Anya kita saan? Masursuro ni ayat, no kayat mo. Nang runa no kanayon mo makapulapol. Mami. Iso akayat ko aya si dagmo tiriknam ka ni Shasha. Tabareng no adan tumutla ang panagaya tamariknam para ken kuana. Dandanin di pa nagturpos ni Jorin. Anya nga ta naragsak ko. No itintual daw ti graduation na. Isundo ti panangsong bat keng kuana ni Lisa. No kas pangarigan ta mapagkapyak to idahin ton birthday. Day tanto ti planwak. Barang denggen to ni Elisa. Dagiti balakad ko kinkwana. Ma'am Chona, dagiti kasapulan nga i-order tayo ka dagiti supplier. Kita akman. Adoy, ma'am. Sige. Okay. Awagak to nga ro din dagiti supplier tayo, ma'am. Wan. COD ka di amin dagitoy. One, ma'am. Okay. Sige nga rod, ma'am. Agsubli ako ni tila mesaan ko. Mabit lang. Ada ka di pa ibagayo, ma'am? Inawagan nak ni Dominic di Kalman. Anya timbaga na kada kayo, ma'am? Aging titi amo aglatan. Nauray na amok nga ti panaglangan ko iti kastoy. trabaho. Timbaga kinkwaran ng Dominic. Kunana, adda ka no papanan nyo, anapatid una ay intun tikat. Agpaiso ka di? Isuti ko na, ma'am. Sana pa yung imbaga no sa dino ti papanan nyo. Saan pa'y, ma'am? Ngam palubusan da ka di? Saan ka kumapalubusan? Taado ti trabaho dito opisina.
Kaluksaw nakmet ni Dominic. Agyaman no palubusan dakmat laang, ma'am. Bareng no san kay tungag malmalam iti papanan niyo. Barang laang, ma'am. Tapno makaumayak tumat lang dito opisina, iti kamalaman na. Masapul nga pakwapo ak analaing. Tapno barang may ayok matlang ni Elisa. Iti daytoy nga alta ko apa nagsarita mi. Jure, niho. Di kan samot mauman nga agpagpagwapo dito'y sangot sarming. Kaya't ko ngamin akaslak artista iti kinagwapo. Iti daytoy nga aldaw apa nagsango mi manan kini Elisa dad. Alis tuwam ka diti agrubat. Dahil mawag kanyak. Anya? Apay, adda ka din iti lugar apagkitaan mi dad. Addan. Ket kuna naanasken kanu nga umun-una ka makadanon ngam da Elisa. No kasta, kat inak nga rodan dad. Sige iho. Laingam ko mati makisarita kadagiti agina. Elisa, talaga ka impay-pay sugayam ni Dominic nga imparikap iti publiko daytoy a restaurant. Takayat na ada tayo laeng ti umay ditoy. Wan nga rod nanang, kat bilibak kina Uncle Dominic. Nasingid nga min apagayam dagiti dadakkel na ti akin ko iti daytoy a klas sa restaurant. Iso naramid na pinarikpan. Griselda, Elisa, adab gidoy. Uncle Dominic nanang, isunday chay. Sige, umay ka. Agdiritsutan iti ayan na. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.